Championship naga Artundai Team. Gilang tim Artundai Team kita mah. Cuma ai kublai, kublai ni kong mah kaba kawan sekitar jadi belai man tim yang ada kapor sakapor kumba ju yai kumba ni yakai man kapor man kisnem isu pen ibe yang laralong kabala persyam yang saya sim bentar yang hadin kajing kiwring ke jonga kiwring man la kapor man lagi snem ni ya karing te tandai kajing sim bentar jonga hadin kendai snem ngakiu penyakun yang lade wala dangam poi sa kathong tau kathong mangan yo gol ro hendai ngalayo pat ban yo ra nang yang ki kinthei baro ke ar kendai tendi ki tim ki balai sim bentar lang akateka jing le kai ni badan po Hyderabad ngalayo ko mi weina ki best fighter nak yang kinthei Nga ku presiden jongga Muay Thai Association of Meghalaya baringkat bat hapo kajingelam jonga bakunjo jongga association bro kawai ngai kublai bang priang buram hakaju upor yakni kena belewan ban simenta sya ka new Yumai National Championship kabalong po Hyderabad hapo telekana hapo ka SA Convention hapo telekana teng so wan ong nakaliang ka association ngiso barai ke buram sikadai wad hapadeng ki jinge abakile kiwan ki kena andre nyala banora ya kana mak buram binglayo yu gol nyu ar pun nyu tuli gol medales nang ta khan nyu tuli silver bat kharwei tuli ki bronze bat total medal ka jela Meghalaya kayo ar samsan tuli baring layo haka kerdan ka baar haka tega championship kebrang sidap haka atletik saya nak lengkap option ngimdan ban keren sibun kasulong baik tang di ai kublai bat kitbok kikweng yakni kena jeni kinangla bat pen ban wara sisu iki medal khamtam hakane ka national ka bangidang ban pentre nam ta ka national game 2027 kaban selong hapo jela Meghalaya Muay Thai Meghalaya